metia one obedwafo ene atiefo a omohwe tie nyina ampacho ni nyina ne say wadaro mu last year epu mu na menya ko fi akra na wakra na me adwuma enti adwuma nu ma na menu aba ko kufudua one maame na eden ete ifidua ba ko mu enti wo frɛ me ka che me say me maame yare enti na yare ni mu no o maame ye friend say me pa che friend Emilia Kolibia okay bajai enti no say na wo chechim yare ni mu che me no na wo say ade tia bitu anamo eden eba enti no mambu miti ade tia no nyame ncha de no mu no adikan ye de ne kokofodua SDA hospital enti ho na me eden me koto no e wo ho no enti me koto no na o magina to no enti me kono nchen ama edidi dinkumo akra na otimi kasakama ba no mo ka say ne pressure na eden ye kosoro enti no I say a funny side see enti na ne kasa na asede dane kakra enti omu yi no efi ba bia owo no e de ne ko esoro ni nyina che say omo say omu timi enyini mane nku fie sada na because of say pressure na kosoro dodo enti no omo gene to wonom ya gene to wonom no me na metena no sa ma ade chien de nazi enti no e ba sa na afede na ontimi kura nkasa biem enti e ba sa no e na me frɛ me nua na ode ne ba e frɛ ne Patrick Wusu ansa one ne wife e ba de next day e hospital wonom enti me de me tra no ho amade chien obae na ebisa na asem kura na ontimi kura enka bibia ye se atiko kasa na atiko enti ya pepa na ho na ya ma na aduane di kakra enti ma me so ba ko okufodua wono ma otebo no bi e fe no wasabe ni enti wono so no ene ni kun etu anamo e ba wono ayo ma me nwia ba cha en fa na Mary okay on ba wono e be hwe condition even is Friday etie enti ni amencha de em se Sunday ina yeyi yen idi be 2 days wono nti yeyi yen no ena ekufi no me maame ko ma onua honom e wo wasabi ni wa Mary no ye ko me maame ne me nua ba ko no ye de ne ko honom ye de ne ko honom na mo de ne ko so mo ko ye dai ye kwa hwe no aresa because ye de ne fi hospital ba no ye kwa ko pe bidu nso ye den ye de aye no okay me pa cho han enti ye de ne ko honom no satam so no e ba sa no me nua no bi wa bichiri o mo sende ska buy pa ska na amount no 3000 enti no o mo san ka se ne sa de a because say ade no abafo na adwini mu no ama mu jana clote enti e wo se kutwa ne CT scan chese mu jana dawo na adwini e pa chan enti no me ne me maame ekunu no ekokofodua Central Hospital emi kutwa CT scan ende no ka ho bi na ye di akone basa enti me so wadaro maame ye obi adwuma e ba sa no e papa e baba ko bi ono ye di adwuma na me ye adwuma akra aha nti ba sa na mi jai na adwuma to na me bae no me sister bigio me ne free father side ono so ba hospital bi e na enyina eku fie nti eku fie no e na o ka ase ne sa de a opese ohwe maame sebe bia me menya kwan akọ ma ba kweto adwuma so e na maame na ye friend anti Mary ka so da bi ono no wo ho de a nya de a yo maame nwia no me pa cho wadaro ma ono no wo no de anya de den obema kwan na me sisa na mum na hwe no esa na anya fe nti me sisa ne kan bia ana me ka so de wakasa de a ane ono mum na eden e pani nti no mitimi ntwena no ofum nti no me ba bekọ no aduane obi di e pampers ene adru ekwagiba e nyina edi jame maame no se ona ebehwe nti no aya on fama no wano aya Auntie Mary no me pacho ya mu Jessica kakra to akire wadaro ampacha nti me de me koe nti ewuma ma fa bisa man pacho e kwesen o nyame adom nti na kasa na afili na o kasa na ho a me ne kasa o phone so na o kasa woni minim si no wodi nimu ne ne de ayo maame ankasa pacha nti na me so no me bom pa enso we de de ka ho nti di be 2 weeks 3 weeks e kono na me maame no e frɛ me se memra na mehwe maame mes o
Auntie Mary. E pa chai. So obi a me ye adwuma yi de awo. Adenti no se bra na behwe no. Pacho me nim. Na wa musa no. Pacho de. So no na jepene. E pa chai wada. Sa bigenko obehwe no. Pacho an wada roma. Na kwa wa ni bosome kura. De. No se sa bra. Mva 2 weeks to 3 weeks time na dey me nya ko no. Na me de esanse ma me do no. Ona de mba wi ase me kwa so ne ba. Okay. Intino me je adwuma no to no. Na mba ku fudua. Na me de no ko bia oteno family house wo no. Enti me nua na wo ho no so no so boa me pan yi no kwasem Kristo mu. Me ne na ye ko dware no. O wa dwaye na ye de na badam Mema ne ko dware oba. da me ntwantro enye hwe. Na unua na no oboa no so yoba na bema. Enya mema. Ono kwa na chem de get fire because e bi to ma me pen. Na me nye bi da. Nti ono na chem me kwan fa so ye de dware no. Ye no ho ade nyina. Wow. In the first day ni de na me ding no shame crying. Say enya ba wi. O se me mani. Na me see you. Nti o chem kwan fa so ha. Na o ma me de ne ba ye no. O ye ni nyina. Nti me so no. Me suae na boa me so. Nti na etom ni bi na me nko ana na dem ye bibia ikuku no ele ne kwa dwaye na makofa kunya de asi wonom ano anso hye ma yi ni to pampers the group policy mu no ma kekere na ma tuam yi abonten so ye tuam na bi wonom na am de akotuma kata so afi na mi dware no na me bia masa kuku no edna ba edamu asan ya ba bon pada no hu nyina na ese ma bon pampers se bibia mfa na se de sisi oba hu bia no Madam Manaya. Fanny, baby, I will kick a con a who say. Ned de pana, Sabia Kusabia Yato. Baby, oh dear, until we found some corn walk over, Eden and no Da situation na bande na sana was a me, because what you phobia and you want to say, I was me fight my mammy because my men or me dono. And my men's what shame. Mammy and Casano, they use for domain, da. And I just send a back one. The new woman hunting, BBC out to mammy, and to meet me in you muda. Bet him. But I. And see a basano. Minya Juma. And you know, me kuya, when some bombs was there, me ko pay money. But and Saturn on stage and would do. Not the whole team out with me a she. Do better than ho. I ko pay my. I have one to say ko pay my. I was your phone be. A young mammy, you know. Aye. So ko pay my. Na mam asho mammy ama. It's a decano or catch me say. Me mammy yemra. Na onini me share. Me mammy. Let me say I did win ye a rasem because I was your I know crown me me the queen issue. A fasa in same room. It's no. Mene obane kasa kakra na mezine sare de omra na onye den omesram kakra entimu obedi 1 week da no kwasem Kristo mu kufudi asetena den e sakra pepepe enti adidi mu na de ma mene me yere no me ba patinya me ncha de mitim ma ne twa 1 week na me se da bi se the situation ko no e wo se o san akoba tu yansa enti man lolfen eno koye enti mfana say epu up to August hozo kakra ka twam ho sia etora bia pampers crown bebo na deni ma biro da na eja ahobrasi enti oma na minimum kakra no na misu from na bi won ma omaba na bia o abesra ma me na bia oma man iska kakra na da koto pampers so ba ko so 75 cedis. That quote me boss saying A dim bon too. It's Damba cho with now one man na ababono and then mammy a situation name kui but me ma from would say mammy bit man auntie Yanko Ponsu Bampa Minimiano a dear na yameso boy into me yet you do no strana if you china ma Yamencha de na afeli with me sorry ejina honum na
on antika krakra ntina se mi kudware ne bia me pagya ne bi abre no abafo ntia no mu ana me because no there be mantumi to a emoame saa tam no a wo bresa no na o maame ni nuanom omo we na ni nuanom kura yesai wadaro man pa cho no mo ye edu na me fa ne se ebi afiri mama naka enan emema mienu na ma mienu no America ho pa cho na ba kon se fe ne sikua omo kufudua wa there be marrying there pa cho no wo kufudua do ni bi fe no osabeni na ne na ye so wo adweso na ba ko no de ono wo bugu na de oka be ma ba ko so one marry no na eti we feel ni na wo de yimema na kura firim enti ma no amfi wa nko mo kakra kura wo na dware nim me pa cho edumre bi na enema ma edin pa enti na wo se me ko bugu akura efre wo sabo na me dem ma me kuku 2 weeks ekusi awoa ekopis ka de ba ebehwe maame nti de obugu no na pe obi maame nti me de maame ko gya de wo kufudua wasabi ni hono no se me kwaba na me ba ma be fa no nti nyame ya madom maame ko me ko duo no nti papa ne maame 3000 kuku na editi awoa na was it 5 years 5,000 but mitimi ko nya 3,000 nti o ma no ma frame tabe na be ba meso ade no gradual process nya say ufitia na sabi ukafa che nipa kono kwa na yakwa kujisika no hono no woye ne wochana wochana I for never said abe na be ba de me de ma me ko jan ma me kuma no na ukodi say but so me fa ne say 2 days 2 days na abe na be ba no achai on ni nyina ne say oso no so no ho fa no ontimi hwe maame da me ntwa ntro me wo message bi wa no say ne ma e frɛ me e test message aye mere no ma bien sem sa no muka say da be na me ba na we minimi say o maame so yare ono so pressure ni bi ene diabetes ni bi oni ahoden kwala bibiri gu no so ana me test ni kan so de me ba da si nyame ya madom ko jiska na yeden ba me 3,000 because ne ho ne ma dose wa e ka wo munti iska no eni gina na esan nti me to na adwin ba mti se da bi e ho na meti me bre e na ho no so asetena so no e dini nti ari nti na me ne me yere susu hu na me mma dwansa mfiri kofodua mmadwansa okay yemfiri kofodua mmadwansa se se kofodua nkomo na si anu ti no abrabo no abranti ode ne maame awo jade wa bre onu an le dwa no me wura ho ne o me wura ho ne papa me wura ho ne papa anu ti abrabo no baba be firi kofodua abadwansa ya rehosem wo mom hwe TV ni nyina be hu semani ekọ saasem we bi atome pa duru ba bi me na na ese me yi me ma me panties no ko toilet o wi am anka sama pepa ne to am de ne wo asori fie se no beto no mani abre ne yetie na asem no na wia no na ni su atata me yi pa na eya adwuma sem tie wo se me kan nyoma hyem mani na start ye ko pa me wura ho na nwumre na soso e wo se basa wi ase abrabo panties sia no what who said kofodua brabon ade den situation anu aye den enti sabri no mu free kofodua ebadwansa yintie dwansa nkomo macho me na ase enti anti no me de to ba no ani mi say opantu na busuafo nim because sabi ukafa che akama mu no yenye ne sa sempu nka bema ebe yare na wasoa no ho de akotena oba krum enti no one na busuan so din na je se dwansa de oba ne krum ne ho pa chan wadaro ma okay enti one na busuan so din komo na isan odo a so omo ma minti no omu hummobo mkaze ne sade a memfa ne mra enti me de ne bae na be ko ha dan asia me ne den atim enti anu amu na ase
I was me page my because now woba no obo maame abusuafo na mane se ba bi adu no wo de ne badwansa me pa twan okay enti no omo ya we say me de ne de ba hono enti me ko page ma private school ana me yana kra enti mfa ne say e fa pampers mu ene na dru mu nyina no na emia because me pese maame no ho to no nti kwan bia e wo say me try a me misa e wo say ayaresa ba bia no ene ade say man ti say do ha si makoto ma ye still enko nti ase ma ya ba kofo ma bere na me say ne sadia le bia nso me hwe muti mu nti me de asemi eba beden eba bedan mu na makomemwa e wona yaresem because the condition otimi nante otimi didikama ni mum ne kasa no emma se de kemefa ne se imprimprin condition no kay kama ni mum no se ekomode na otimi kase komede me but na jonso me ko toilet otimi nka adenti nim ekom de ne di obetua ka se ekom de me wote saba pachan but so obejare nan obedwonso andi ontimi nka bi eno so na costo de bia pampers no nti sisi ane de ne nantie no muso te sei weye se okuta walking stick ne de a mi jana ono atimi nante truly compare nam wo kofo dua no bedru dwansa no a beka ne sei nyame ayi bi eye wo ba wo kra wo maame abusuafo no me pachan wo bedru dwansa wo ba ho abehwe no me pacho de obogu no ono de nyame anim no kurani wa abehwe no ena etore bi kura na otimi mane meduane ma akwaji wo konongo station wono because me so me chade wo konongo enti no na akwaji na me de kofi etore bi na o diska kra ka ho ena me ofa ba I say o lady na that TV no so no we ye pachan okay pachan oni Order for say uko Facebook wa SOMPA 93.1 SOMPA TV Ghana uhwa brantia wa brene ma ne papa YouTube abogafo ade no so SOMPA TV yenko subscribe yen share amanfo hwebi kontonkore ne ma me wo no ba ko pe apese ba wa bre de ho so no obana no omni ole di I just said, so ocean state ways are media. Would you feel phobia by Yamia Casapa? Look, they say one BD, and I just wanted to mano. Sabre oledi ofri kofo dua bae na otumi nya ne ho hwe eni otumi watibia di acha say efri he konde ne nyame ayade pa o echa kaka kre bi na kama mi hu ato di busa se hwan eni kura duo a true challenge say what be kama mi na kan ho ye den pa ene de ye mu obi adin o debi go bo obi di on be ka se bi ase na se iti one na ye true challenge and then me say what the do bi be wasa na ma me tumi gina na supreme na brantie tumi akoni ma so e asemu iti ko ba bi na because me da why na be sisi na mama
nti ko ba bia untumi enche kora always do say I was say I be crying here na say was say me crying na say we take me a day and I say 2 days ntimi nko adai no osu yes nebra ho yes adai wa kan de kodi ya na me be no so me Enti akwa bi so no na onkwa na ye ne ba onsa anyu oba nti o magya na bo so sana meka no si apa me no ka se hadi dey twem free nyoma ai a drew pampers wo so me so kra na me ko dey ka pampers timu na wo se adwuma be na wo ye what you training college but Lances exam they say Lances exams one pass here you man try there ko kwan so enyam ba ko no dey say o ma cancel that is me ko degree ntinka na me bon ba ko mbese udanka mitimi kura ura adwuma nim kura na nka we ba ya senka ne mitimi kura agilum na nka me da hwe ma me kakra see at the private school na see at them so me you training college way just second the Lances exams need na wo fie pacha wa da roma nti esi apa de me bre ma me so bre ayasemo oh my Ghana nti mako sempa na me say SOMPA de ewiase nyina ti mu hwemo nti na wo se mitimi de ma se me de pe dam na mo komwa afa na ahwe mu ne pampers toni na edusem ne ka etwa me ho esia because esi ada mapaba de wo se e ba ya man na bia me gusu ye eso so no ayaresa ne ma se de me pen me nyane sa okay